Svečano, kao i ranijih godina, u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu 10. put, 20 najboljih studenata iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske uoči Svetog Save dobili su stipendiju vrednosti od po $500 iz fonda Mihajlo Pupin Srpske narodne odbrane u Americi. Dragi prijatelji Srpske narodne odbrane, dragi studenti, dobrodošli na 10. dodelu stipendija fonda Mihajlo Pupin Srpske narodne odbrane u Americi. Pošto je sutra svih nas najveći praznik Sveti Sava, mi današnji program počinjemo našim dvema himnama, himna Bože pravde i svetosavska himna koju će nam izvesti hor, da kažemo, u skraćenom sastavu Hrama Svetog parohije Svetog Save. Čuj od naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani srpskog kralja, srpski rod. Srbiju nam Bože brani, moliti se za naš rod. Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju slavi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojdemo Srbi, pesmu i odrojte. Pojdemo Srbi, pesmu i odrojte. Studente u ime domaćina Bratstva Hrama Svetog Save pozdravio protojerej Stavrofor Miodrag Popović. Uz dobrodošlicu on im je poručio da su došli u svoju kuću, da treba da se osjećaju kao domaćini i podsjetio da je mesto na kome se nalaze mošti svetitelja Save najsvetije mesto u zemlji Srbiji posle Kosova. Arhimandrit Danilo, inače duhovnik Hrama, govorio je o duhovnom značaju praznika u današnjem vremenu, podsjetivši da je, zahvaljujući upravo Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu, prosvetitelju i učitelju, bilo moguće da se na tadašnji srpski jezik prevedu komplikovane knjige i najveća dostignuća tog vremena. Dragi studenti, živimo u složenom vremenu, u vreme koje od vas i od nas svih zahteva obrazovanje najširje perspektive i dijapazona, veliku odgovornost i veliko strpljenje, što već više decenija, još u prošlom veku, potpomaže Srpska narodna odbrana, čiji je u ono vreme najučeniji čovjek bio sam genijalac Mihajlo Pupin. Naše današnje vreme od nas zahteva da idemo putevima Svetog Save, da se u svim pravcima obrazujemo, da kompletiramo svoje znanje, da naše znanje bude spremno i sposobno da održi srpski narod na okupu, da ga predstavi svetu kao što je to vekovima činjeno, da znanje našeg naroda dopunjuje i druge narode kojima je to potrebno.
Nije malo da je iz našeg naroda da su svetu data takva imena koja ovaj vek i narednih vekova koji su pred nama budu voditelji i davaoci svih onih dobara koje su čovečanstvu preko potrebne. Mislim, još kao vrlo mladi student, znao sam i poznavao ljude iz Srpske narodne odbrane koji su uvek bili na liniji Svetoga Save, na liniji humanizma, dobrote, na Božjem putu i da su predstavljali srpski narod na svim kontinentima onako dostojanstveno kako to nama pripada, kako pripada deci Svetog Save. Ova fondacija nagradila je neke od vas. Razume se, nemoguće je nagraditi sve. Ovih dana smo vidjeli toliko genijalne dece u srpskom narodu, od najnižih osnovnih škola pa do fakulteta, da zaista je nemoguće. Najveća nagrada je njima to što je Bog dao razum, pamet i genijalni um. A sa naše strane veliko hvala. Mi na ovom platovu, pored ovog velikog sabornog hrama Svetog Save, trudimo se da nekako damo pravilnu i tačnu reč svima onima koji dolaze sa raznih strana da se poklone ovom velikom hramu i prahu Svetoga Save, koga su ovde u svoje vreme, oni koji nas nisu voljeli, spalili i razveli. Ali kako pesnik kaže, taj prah dodira i raspršen je u svim oblastima našeg postojanja i mi to u sebi nosimo. Zato želimo i vama i u ime našeg bratstva, nas je ovde 9 sveštenika, želimo i vama da vam Gospodu dade snage, duhovne, duševne i intelektualne, da vaš životni program usmerite onako kako će biti prvo svega za vas koristan, na vašem ličnom planu i na našem nacionalnom planu. Mi danas se trudimo da u svakoj svojoj reči, u svakoj svojoj molitvi sačuvamo prostore i jedinstvo našeg naroda. To je vrlo bitno u ovom vremenu u kome su nas uveli razne iskušenja, a mi kao pravoslavni Srbi moramo ostati ono o čemu je propovedao i govorio Sveti Sava i svi njegovi naslednici. I za sve takve ljude mi se molimo Bogu da budu pravedni i da u pravdi i u pravilu da žive i da tako dokažu ono što od nas očekuje sam Bog i Sveti Sava. Hvala na pažnji i svima čestitam. Ej, anđeliće crkvicu da spuste, nasred stara duša nova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, biće moja, Oče naš, nek bude opet volja Tvoja. Oj, Božure, i život bih dala, kad bih Tebe ovom rukom
Svečanosti dodele stipendija prisustvovali su prijatelji ove najstarije organizacije Srba u Americi, dr. Pol Andrejević, član izvršnog odbora Srpske narodne odbrane, Radovan Kalabić, istoričar i Verica Radovanović, sekretar za srpski jezik. Uspeh u radu poželio istoričar dr. Dušan Bataković, nekadašnji ambasador u Kanadi, Grčkoj i Francuskoj, a Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, biranim rečima se obratio nagrađenim studentima. Časni oci, uvaženi predstavnici Srpske narodne odbrane iz Amerike, dragi studenti, braćo i sestre, evo nas u Savinoj zemlji, evo nas u Savinom hramu, evo nas u Savinom domu i evo nas pijemo Savinu vodu. Ovim rečima bih želeo vama, studentima, da kažem koliko sam radostan i ponosan što sam danas sa vama ovde u Savinom hramu, a povodom ovog divnog gesta naše tradicionalne, nacionalne organizacije Srba u Americi, Srpske narodne odbrane i njihovog fonda Mihajlo Pupin, koji već 10. godinu i u teškim vremenima istrajavaju u ovom dostojanstvenom, časnom i srpskom činu dobročinstva i ljubavi prema vama. Imao sam tu sreću da budem i na prvoj dodeli stipendija ovde isto u Beogradu i radostan sam što smo evo dočekali i prvu 10-godišnjicu i jedan skromni, ali značajan jubilej. Želim da vas pozdravim u ime Vlade Republike Srbije i premijera, kao i prvog potpredsjednika Vlade, gospodina Aleksandra Vučića, i svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, gde sam sada angažovan, kao i u svoje lično ime, i da možda jedan broj vas, nagrađenih najboljih studenata, zasnujete radni odnos i u tom vrlo važnom ministarstvu koje brine o bezbednosti, o miru i o sigurnosti svih građana Srbije. Želim sa vama da podelim i tugu i radost. Radost sam već istakao i radost što pripadamo narodu koji je iznjedrio Svetoga Savu. Gotovo da nema ličnosti ni u našoj istoriji, a mislim i u svetskoj istoriji, u svetskim narodima, da pojedinačno jedna ličnost u sebi može sublimirati čitav jedan narod. I kada bi svi Srbi nestali, a ostao Sveti Sava i njegovo delo, opet bi se znalo za Srbe, rekao je također jedan mudri Srbin. U toj jednoj ličnosti sve su vrednosti sadržane. Možda čak ni mi malo stariji, a siguran sam ni vi studenti, niste svesni značaja Svetoga Save za naš narod, za našu državu i naravno za našu crkvu. Teška su vremena, kao što sami znate, i dok možda drugi narodi u ovim teškim vremenima i ekonomske, ali bih više rekao duhovne krize, možda lutaju i tumaraju, Srbima nema mesta za lutanje. Srbima je putevoditelj, Srbima je svetionik, Srbima je primer Sveti Sava. Ne možemo pogrešiti ako sledimo put Svetoga Save, nećemo pogrešiti ni kao država, ni kao crkva, ni kao narod. Rekoh malo pre da sam i tužan, jer sam, nažalost, već po drugi put sprečen da sutra sa svojim narodom provedem sami dan na Kosovu i Metohiji i malo pre sam obavešten da mi je zabranjen ulazak
i odlazak u Svetu Gračanicu i Svete Dečane, gdje sam imao nameru na poziv vladike Teodosija da sutra provedemo sami dan. Zbog toga sam tužan i zbog ove pesme koju čujem, ali ujedno i radostan. Sve su to iskušenja, kako rekoše oci pre mene, koje će, ako je vere u nama, ako je Svetog Save u nama, proći. Nikada nam nije bilo lako, ali ako imamo svetli primjer neugasnog svetitelja i njegovu žrtvu koju je podneo u svom ličnom životu i kasnije kroz istoriju, vidjeli smo da su prolazile ovuda razne vojske i osvajače, ali niko pobediti nije mogao veru svetosavsku, veru pravoslavnu, veru hrišćansku u srpskom rodu i narodu, i samo ako smo na tom putu, na Savinom putu, onda ćemo ih kroz ta iskušenja proći i uskoro slaviti Svetoga Savu i na Kosovu i Metohiji, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Americi, i svuda gde žive naši ljudi. Zaista, ko vere ima i ko ima srce da prepozna put Svetoga Save, onda će uvek biti radostan, kao što veliki ruski svetitelj, Sveti Serafim Sarovski, kaže da nijedan dan nema smisla ako nije ispunjen radošću, ako se Bogu ne molimo i ako Bogu nismo zahvalni. Danas sve te tri stvari smo mi ovde zajedno okupljeni i Bogu se i Svetom Savi molimo, i Bogu smo i Svetom Savi i dobrim ljudima zahvalni i radujemo se. Radujemo se zbog velike simbolike ove nagrade. Nije značajan novčani iznos koliko je značajna poruka ljubavi koju dobijamo od naših Srba iz Amerike kroz ovu nagradu. Nažalost, u vremenu u kojem su nagrade izgubile smisao u Srbiji, u kojem je zadužbinarstvo ugaslo i nema sleđenja svetlih primjera Miše Anastasijevića ili Ekolarca ili jednog stranca, a možda većeg Srbina od svih nas, Arčibalda Rajsa, koji je ostavio lepu svoju Švajcarsku i došao kada je najteže bilo Srbima u Prvom svjetskom ratu da svedoči o velikim stradanjima i zločinima kojima je bio izložen naš nedužni narod. Ti svetli primjeri i ovaj primjer srpske narodne odbrane su nešto što bih molio da i vi iz medija prenesete, da to ode kao poruka na kojem smo mi, sada predstavnici Vlade Republike Srbije, u ime građana Srbije, duboko zahvalni i duboko poštujemo taj čin i nadamo se da ćemo kroz aktivnosti koje sprovodimo, vraćajući pravdu u zemlju Srbiju, vratiti osmeh i ponos, dostojanstvo i vratiti zadužbinarstvo, da naši poslovni ljudi koji su stekli svoj imetak na osnovu zakona i pravde daju deo tog svog imetka najmlađima, daju studentima, daju budućnosti, ulože u obrazovanje, a nažalost ovi naši bogataši ovoga današnjega vremena, kako su i na koji način stekli takvo bogatstvo, tako su ga i delili. Nadamo se da ćemo uz pomoć i vas, mladih ljudi koji dolazite, tu bitku za istinu i pravdu dobiti i da će ovakvih primjera biti još, a do tada duboka zahvalnost i veliko poštovanje prema svim ljudima iz Srpske narodne odbrane i još jednom, ovo je pravi put, Savin put koji ima srpski narod. Hvala.
Dobitnici stipendije Fonda Mihajlo Pupin Srpske narodne odbrane u Americi za 2013. godinu su Jelena Veselinović, Aleksandar Mihajlović, Nevena Nešković, Zoran Đukić, Nevena Milušković, Nenad Slavujac, Jelena Štiva, Dušan Dinić, Minja Marijanski, Nebojša Prijović, Saša Tatić, Stefan Vučković, Vesna Milinković, Nemanja Mađarević, Jadranka Vasiljević, Milan Nešić, Ivanka Savić, Nemanja Dević, Valentina Opančina i Janko Janković. Nagrađeni studenti i gosti Srpske narodne odbrane u parohijskom domu Hrama Svetog Save premijerno su imali priliku da vide filmski zapis o istoriji Srpske narodne odbrane, radu njenih pregalaca i današnjim aktivnostima koje ovu organizaciju čine lučom srpstva na američkom kontinentu. U rasejanju Srpska narodna odbrana je zaživela samo 6 godina posle njenog osnivanja u Srbiji. Tako reći istog časa kada je Austrougarska jula 1914. napala Srbiju, u Sjedinjenim Američkim Državama se na inicijativu Mihajla Pupina rađa Srpska narodna odbrana sa sedištem u Njujorku. Njen prvi predsednik postaje sam Pupin, već uveliko slavan i priznat kao eminentni srpski i svetski naučnik, u to vreme profesor Kolumbije univerziteta. Cilj organizacije je bio prikupljanje pomoći Srbiji i to će se činiti tokom celog Prvog svetskog rata. Pored raznih vidova pomoći, bilo je prikupljeno više od $600.000, što bi danas odgovaralo vrednosti najmanje 15 miliona američkih dolara. Osim toga, SNO se i tada bavila humanitarnim radom i očuvanjem nacionalnog kulturnog identiteta Srba u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebno važan zadatak bio je organizovanje srpskih dobrovoljaca širom Amerike i njihovo upućivanje u redove srpske vojske za borbu protiv neprijatelja. Tako je 1917. godine uoči probijanja Solunskog fronta Srpska narodna odbrana širom američkog kontinenta okupila i poslala oko 20.000 srpskih dobrovoljaca. Posle Prvog svjetskog rata, pošto je proglašena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, aktivnosti Srpske narodne odbrane u Americi su unekoliko utihnule, ali će organizacija ponovo zaživeti kada se nad Srbiju nadnela nova smrtna opasnost. U Drugom svjetskom ratu, kada je nacistička Nemačka aprila 1941. slomila i rasparčala kraljevinu Jugoslaviju, a Srbiju okupirala rodoljubivi Srbi u Americi na inicijativu čuvenog srpskog pesnika i diplomata Jovana Dučića, a uz pomoć nacionalnih prvaka toga doba, obnavljaju rad Srpske narodne odbrane. Ona je u leto 1941. stigao iz Madrida u Čikago i u Americi će provesti 2 poslednje godine života. Umro je 1943. da bi njegovi posmrtni ostaci tek 2001. bili preneti u rodno Trebinje, opet zahvaljujući i uz učestvovanje Srpske narodne odbrane iz Amerike. Te 1941. godine podvučeno je da Srpska narodna odbrana u Americi stoji na patriotskom, nacionalnom, kulturnom i hrišćansko-humanom terenu.
Na sastanku američkih Srba 13. novembra u crkvi Svetog Hristovog Vaskrsenja u Čikagu za predsjednika obnovljene Srpske narodne odbrane izabran je pesnikov stric, fabrikant Mihajlo Dučić. Prvi kongres SNO održan je potom u manastiru Svetog Save u Libertvilu na Vidovdan 28. juna 1942. godine. Okupilo se oko 6000 Srba iz svih krajeva Amerike. Tog dana je za dalje aktivnosti SNO prikupljeno oko 10.000 ondašnjih dolara, što odgovara vrednosti današnjih 140.000 dolara. Pored vladike Dionisija, konzula Vojislava Mirkovića, biznismena Mihajla Dučića, pesnika Jovana Dučića, ambasadora Konstantina Fotića i drugih, glavni govornik bio je Bliss Lane, američki ambasador u Beogradu. Ambasador Lane je učesnik ovog skupa upoznao sa mnogim pojedinostima stanja i događajima u okupiranoj Jugoslaviji, osvrćući se posebno na ustaške pokolje nad Srbima. Tokom Drugog svjetskog rata SNO u Americi podržala je Narodnu kraljevsku vojsku pod komandom generala Dragoljuba Mihajlovića. Po završetku Drugog svjetskog rata, izbegli ispod mača komunizma, desetine hiljada srpskih antikomunističkih boraca i članova njihovih porodica našli su se rasejani po raznim evropskim logorima koje su zapadni saveznici otvorili za izbeglice iz Jugoslavije i drugih zemalja tek oslobođene Evrope. Američki Srbi nisu ostali ravnodušni prema sudbini i patnjama svoje braće. Trudili su se da im pomognu u granicama mogućnosti. S obzirom na aktivnosti SNO-a, koje su imale za cilj negovanje i jačanje srpske nacionalne svesti i pravoslavnog duha među Srbima u Americi, kao i povezivanje antikomunistički orijentisanog srpskog rasejanja širom emigracije, lideri i uglednici Srpske narodne odbrane uopšte nisu bili po volji novih vlasti u Jugoslaviji. Neki od njih su često bili meta njihove službe državne bezbednosti, mora se reći ozloglašene u srpskoj emigraciji. Začetku ove službe, poznato i kao OZNA, a potom UDBA, pripisuju se bezdušne likvidacije srpskih nacionalnih prvaka širom rasejanja. Ta stalna opasnost, međutim, nije obeshrabrila SNO i ova organizacija u Americi je sa još većim žarom nastavila da potpomaže materijalni i duhovni preporod srpstva. U saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom SNO učestvuje u rekonstrukciji crkava, manastira i hramova, kako u Americi, tako i u otadžbini, a odbori Srpske narodne odbrane kontinuirano niču širom Sjedinjenih Američkih Država. O radu SNO-a najprije izveštavao amerikanski Srbobran, osnovan još 1906. a 1952. godine ova nacionalna i patriotska srpska organizacija pokreće svoj list pod nazivom Sloboda. Ovaj list redovno izlazi do danas, 2 puta svakog meseca. Tokom krvavog raspada SFRJ, ratnih dešavanja na njenim prostorima, međunarodne satanizacije i izolacije srpskog naroda, SNO je nastojala da u američkim institucijama, svim legalnim sredstvima, u skladu sa zakonima SAD-a i demokratskim načelima kojima se ponosila ova velika država, zastupa i brani interese sunarodnika u otadžbini. Te aktivnosti su nastavljene i kad su izbili sukobi na Kosovu i Metohiji i kada je NATO počeo bombardovanje Srbije, iako su SAD bile glavna sila u toj operaciji. Osim toga, SNO svesrdno pomaže srpsku ratnu siročad. U poslednjoj deceniji 20. veka poslata je pomoć izbeglicama u vrednosti od više stotina hiljada dolara. Pre 10 godina Srpska narodna odbrana je osnovala i sopstveni fond Mihajlo Pupin, iz kojeg svake godine dodeljuje svetosavske stipendije u vidu jednokratne pomoći. Ovaj fond godišnje nagrađuje 20 najboljih i najtalentovanijih studenata u otadžbini i do sada je tom cilju pomogla sa 100.000 dolara. Uputila je pomoć za obnovu bolnice u Kraljevu posle zemljotresa i pomoć ugroženima od 25.000 dolara. Osnovala fond za nagradu pronalaženja groba generala Mihajlovića od 100.000 dolara. Pomogla narod Podrinja i Semberije posle poplava, pomogla obnovu manastira Žiče povodom 800 godina postojanja i mnogim crkvama i manastirima kao nosilac ordena Svetog Save prvog reda.
Dodelila je svoj jedini orden SNO Novaku Đokoviću kao uzornom Srbinu za pronošenje srpstva u svet. Uporedo sa svim tim aktivnostima, ova organizacija neumorno radi i na očuvanju srpskog kulturnog blaga u rasejanju. Njen sadašnji predsednik Slavko Panović stameno stoji na mestu svojih slavnih prethodnika, vodeći ovu organizaciju Srba stazama svete srpske sloge i predačkih zaveštanja. Nego što ja ništa budem rekao Srpskoj narodnoj odbrani, ja ću da vam se obratim, braće i sestre, mojim srcem, dušom i svim mojim bićem, da se ustanemo, molim vas. Mogu da izgovorim ove reči. Brate Srbine, sestro Srpkinja, omladina naša, gde god da se nađeš, zastani, pomoli se Gospodu i daj sebi zavet da će Kosovo biti večito deo naše drage majke Srbije. Živjeli! Po svojim uverenjima, Srpska narodna odbrana u Americi je istinska patriotska i nacionalna organizacija, a po svojim delima izuzetna potpora srpstvu uopšte, kako u rasejanju, tako i u otadžbini. Studentima se obratio i Dragan Ćirić, član Centralnog odbora Srpske narodne odbrane, koji je i vodio program. I još jednom podsjetio na istoriju i na to šta je cilj stipendije iz fonda Mihajlo Pupin. Ja bih vas sada u ime Srpske narodne odbrane, njenog predsjednika Slavka Panovića, sve pozdravio i zaželeo svima srećan Savin dan. Sveti Sava je bio ličnost koja je svojom prosvećenom glavom sastavila naš narod po jednoj niti koji nas danas proživa. Dao mu je sve što nas čini slovesnim narodom, zadužio nas je svojim radom i delom. Ostavio je nama svima veliku zadužbinu i na nama svima je da je poštujemo i da je uvodimo u naš svakodnevni život. Srpska narodna odbrana također je zadužbina srpskog naroda u Americi. Svojim sljedeće godine će biti 100-godišnjim radom, stvorila je mrežu svojih aktivnosti među srpskim narodom u Americi i po tome je pamte generacije. Prvi od njenih stvoritelja, čuveni naučnik Mihajlo Pupin, kao istaknuti srpski rodoljubi i darodavac za sve što je bilo nacionalno i srpsko, imao je viziju da samo ovakva organizacija, koja je dobrobit celokupnog srpstva na prvom mestu, može i treba da ima podršku celokupnog srpskog naroda na američkom kontinentu. Tako je bilo. Međunarodni predsjednik Narodne odbrane Vojvoda Ilija Trifunović Birčak jednom je rekao ovako, i mi smo to posebno zabeležili. Narodna odbrana je jedan nacionalni hram. U oltaru tog hrama se ikone ne menjaju prema političkom kursu. Tu se služi uvek i neprekidno samo jedna služba. Služba narodu i državi. A besmrtni sveti vladika Nikolaj, koji je bio čest gost Srpske narodne odbrane u Americi, rekao je da u Americi postoji, po znacima navoda, sveto trojstvo, a to su Srpska pravoslavna crkva, Srpska narodna odbrana i Srpski narodni savez. Ove dve na kraju, to su zaista najveće nacionalne organizacije Srba u Americi. Tako je danas. Srpska narodna odbrana ne deli sebe po poreklu, ne podržava nijednu stranu, ne učestvuje u vlasti niti može da utiče na neke domaće odluke vlasti. Ali je ona bila i jeste danas
moralna i nacionalna merodavna savest srpskog naroda iz Amerike i sve što je dobro u otadžbini pohvalit će, a ono što nije dobro opomenut će i daće predlog za rešenje. Takav je predlog bio da se među Srbima završi građanski rat i ponudi nagradu od $100.000 za pronalazak grobnog mesta ministra vojnog kraljevske vojske generala Mihajlovića. Za ovih skoro 100 godina pomoć Srpske narodne odbrane srpskom narodu je zaista velika. Istorija ih beleži, naše dokumenta zapisuju. Uvek kada je trebalo Srpska narodna odbrana Amerika dala je utehu neutešnjima, pomogla tamo gde niko nije smeo ili mogao. Za vreme ratova, posle ratova, bolesnima, beznadežnima, stradalima od zemljotresa, poplava, deci ostalo je bez roditelja, narodu nastradalom Kosovu i Metohiji. Velika je knjiga pomoći Srpske narodne odbrane i bit će to čitavo poglavlje u 100-godišnjoj spomenici u kojoj će se i vaše ime, studenti grada naši, pomenuti. Da bi ovakva organizacija uspešno delovala u svim svojim domenima, uvek je bilo potrebno da je vode istaknuti rodoljubljem nadareni ljudi. I to nije posao, to nije plata, to nije neki funkcionerski život kakav mi ovde zamišljamo da je život funkcionera. Mesto predsjednika Srpske narodne odbrane je velika lična žrtva, poverena ljudima stamenim, nacionalno formiranim i svesnim da samo neprekidnim radom može da se dođe do rezultata. Tako je to ustanovio Pupin, a sledili su ga njegovi naslednici Jovan Dučić, Mihajlo Dučić, dr. Uroš Severović, Vukale Vukotić, Rajko Tomović, Tomica Ivančević i sadašnji predsjednik Slavko Panović. Mesto predsjednika Srpske narodne odbrane u Americi je titula kojom se naš predsjednik Slavko Panović ponosi njegov rad za više od 20 godina koliko stoji na čelu Srpske narodne odbrane, kruniše se ovom 10-godišnjom pomoći srpskim studentima. Njegova je velika želja bila da bude ovde danas sa nama, da lično uruči studentima pomoć kao što je to radio prethodnih 9 godina, ali su ga zdravstveni problemi sprečili da ovoga puta bude zajedno sa nama. Želim da znate svi, svojim delima on je dokazao da s ponosom i sa pravom dostojno sedi u Pupinovoj stolici. Sveti Sava i Vidovdan su dva obeležja Srpske narodne odbrane. Na Vidovdan Srpska odbrana slavi svoju slavu i napaja se snagom vidovdanskog zaveštanja, a na ovaj dan, Savin dan, dodeljuje stipendije, pomažući najbolje studente sa srpskih prostora, dajući im podstreka da ostanu u svojoj otadžbini i da svojim znanjem učine nju boljom, umnijom i uspešnijom. Sve je to povezano i Srpska narodna odbrana iz Amerike na svoj način i sa sredstvima koje joj stoje na raspoloženju, uvek će biti u svoj narod uz ono što je najbolje, nacionalno i srpsko u srpskom rodu. Zato joj hvala i da uspešno radi još 100 godina. Hvala. Hvala vam što ste saslušali sve nas i ovaj program koji predstavlja našu organizaciju Srpsku narodnu odbranu u Americi. Akademcima su podeljene diplome za odlične uspehe i činjenicu da mogu da budu uzorni primjeri za sve druge, kao i materijalna pomoć od po $500. Do sada je Srpska narodna odbrana preko svog fonda Mihajlo Pupin dodelila $100.000 mladim i uspešnim dobitnicima za promociju ideje da samo dobrim obrazovanjem i primjernim i uzornim radom otadžbina može i mora da bude bolja i uspešnija. I nadam se da ćete biti svesni ovih reči kad jednog dana budete glavni u bolnici, glavni ovde, glavni u ministarstvu, negdje i tako dalje. Budite dobri Srbi, budite odlični učenici i svojim primerom dajte i drugima
da od vas nauče, jer mi to od vas tražimo. To je jedino što tražimo. Hvala vam. Moje ime je Nemanja Dević, rođen sam u Smederevskoj Palanci, apsolvent sam istorije i prvi put sam konkurisao za ovu stipendiju, za nagradu narodne odbrane. Dobio sam je i za mene ona zaista znači mnogo toga. Ne samo zbog novca koji se svakako nađe kao studentu u pomoć, nego kao jedno veliko simbolično priznanje za moju karijeru. Do sad sam, radeći i baveći se svojom strukom, istorijom, uspeo da postignem zaista zapažene rezultate. Međutim, nagradu Dragiša Kašiković koju sam dobio 2010. godine i stipendiju Srpske narodne odbrane ja ću apsolutno uvek isticati kao neku krunu svoje dosadašnje karijere. Zovem se Ivanka Savić, student sam Fakulteta likovne umetnosti u Novom Pazaru. Mnogo mi znači što sam dobila ovu stipendiju, iskoristit ću je za dalje školovanje. Ja sam Jelena Veselinović, student sam Pravnog fakulteta u Nišu. Ja sam Aleksandar Mihajlović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu takođe. Ova stipendija je zaista jedna velika motivacija za dalje rad. Činjenica da je vaše ime među 20 najboljih u Srbiji je zaista veliki podstrek i samim tim jako sam zadovoljna time što sam ovde i posebno zbog toga što sam sa juga Srbije i sama ova stipendija će mi dosta značiti ne toliko sa materijalne strane koliko kao jedna moralna podrška i činjenica da su naši ljudi u Americi posvetili deo svog vremena nama je zaista divno. Upravo, kao što je rekla moja koleginica Jelena, ova stipendija je veliki podsticaj da istrajem dalje u svojim naporima da postignem određene ciljeve koje sam sam sebi i postavio. Za stipendiju sam saznao preko interneta, ali i od kolega koji su ranih godina bili dobitnici. Dobijena sredstva ću iskoristiti za usavršavanje stranih jezika, kupovinu literature za dalji nastavak svog školovanja i počastvovan sam što sam dobitnik ove stipendije. Naravno da mi je bila poznata opšte organizacija i Fundacija Srpske narodne odbrane, ali ne toliko koliko bi trebalo da bude poznata našim ljudima, jer činjenica je da oni dosta rade za nas, ali nekako sve to ostaje nepoznato i preko ovih događaja i ovih svečanosti ja se nadam da će se to više pročuti. Evo, konkretno na svom primjeru, kada sam čula uopšte za ove stipendije, detaljno sam se raspitala o njihovim sadašnjim aktivnostima i zaista sam jako zahvalna na tome i jako sam ponosna što naši ljudi ulažu u nas toliko. Za stipendiju sam saznao od svojih kolega koji su radnih godina bili dobitnici. Takođe sam i preko interneta čitao o Srpskoj narodnoj odbrani. Znam da je to pokret koji okuplja srpski narod koji živi u Americi, koji se zalaže za očuvanje srpskog nacionalnog i verskog identiteta. Hvala vam tome što i dalje mislite na svoje ljude i što niste zaboravili na svoje korene i verujte mi da ćemo mi nastaviti vašim koracima, radit ćemo i ulagat ćemo u našu zemlju, zalagat ćemo se za naš narod i nadam se da ćemo ispuniti vašu podršku i uopšte vaše ukazano poverenje. Tradicionalno poziranje za zajedničku fotografiju ispred slike prosvetitelja koji je prezreo carske dvore, krunu i porfiru i svetlost potražio u skromnome manastiru. Zaokružilo je deceniju posvećenosti Srpske narodne odbrane u Americi da se srpskoj mladosti oduži na pravi način jer je, kažu, dobročinstvo zaista jedino blago koje se uvećava davanjem.